čuvajmo se pohlepe. Ispričat ću vam jednu hikaju, jednu priču, a hikaja se priča baš iz razloga da se uzmu pouke, crpe se poruke. Šta se hoće reći u ovom pričom? Radi se o trojici lopova koji su odlučili da pokradu, da opljačkaju kuću jednog bogataša, da ga pokradu. Nakon što su to uspješno uradili, sklonili su se na bezbjedno mjesto. I najstariji koji je bio među njima predloži da onaj najmlađi ode do čaršije, do grada i kupi im hrane i pića kako bi oni tu svoju krađu proslavili. Nakon što se najmlađi zaputio do grada, ona dvojica koja su ostali dogovore se da naprave zasjedu i da presretnu ovoga koji se vraćao iz grada i da ga likvidiraju kako bi ukradenu blago podijelili samo njih dvojica. Ali lopovske logike nije bio pošteđen i ovaj koji je krenuo u grad. I on je razmišljao i imao svoje glavi kako da njih dvojicu smakne kako bi on uzeo ratni plijen. Odluči da im kupi otrova i da stavi u hranu. Što naumio to i uradio. I uputi se, kada se vraćao njima dvojici, oni ga presretnu i ubiju ga. I sjednu da pojedu tu hranu i kada su pojeli tu hranu i oni su pomrli tako da niko nije uzeo taj plijen koji su oni pokrali. Što bi naš narod kazao, hoćeš sve, nećeš ništa majčin sine. A Allah Želešanu kaže in ahsentum bi enfusikum. Sve što činite sebi, dobro ili zlo. Ako radiš dobro, sebi ga radiš. A ako radiš zlo, opet ga sebi radiš. Naša poslovica druga kaže, ko drugom jamu kopa, sam u nju pada. A Allah kaže, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Onaj uradi koliko trun dobra, sigurno će ga vidjeti. Ali isto tako, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Onaj uradi koliko trun zla, sigurno će to zlo vidjeti na sudnjem danu. Zato čuvajmo se, braćo, pohlepe i nemojmo biti pohlepe. Okrenimo se Allahu Želešanu, tražimo istigfar od njega, tražimo oprosta za svoje grijehe i dovimo da nas učvrsti na pravom putu kako bi nam omilio dobra djela, kako bi što lakše ovaj dunjaluški život prebrodili i kako bi došli što čišći od grijeha pred njega. Amin.